Ngibingelele ngiphinde namukele kuphina kuphi lapho kufinyelela khona-ke umbukiso wakho le-TV yakho-ke ka-YouTube enilethela zonke iy'ndaba ey'hamba phambili zawo-ke uMaskandi noma-ke ey'phathelene-ke kakhulu-ke nawo-ke uMaskandi eziza namhlanje-ke ukuthi-ke ubaba-ke uMlethwa Majola-ke uveze-ke isayidi lakhe lokunganami ngalo-ke ifolo lawo-ke uMaskandi. So khumbula-ke ukuthi ifolo loMaskandi kade ligijime laphana-ke kuyona-ke ingoma kazwelonke ebihlanganise wonke-ke amagoso. Kwase kuthi-ke nabo-ke abaculi-ke bamaskandi abadumile-ke abaningi base behlangana-ke benza-ke iqembu okuthiwa-ke ifolo lamaskandi. Kanti uzokhumbula-ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi kanti naye-ke umthandeni-ke umfoka Manqele wayengakade-ke engahambisani-ke ngempela-ke nalo-ke ifolo lomaskandi. Kanti njengoba kukhuluma naye-ke laphana-ke ubaba yena-ke laphana-ke uMlethwa umfoka Majola ukuthi ngempela-ke leli folo lawo-ke uMaskandi kuyinto-ke angayiboni ngempela-ke laphana-ke ey'nsizeni ey'cula-ke wona-ke uMaskandi. Iy'ndaba ay'pheli kuphela isikhathi. Siyabonga. Noma ningathi nginomona noma ningangithuka ngoba vele uma wakhuluma iqiniso entweni ethinta uMaskandi ungadumile njengathi nje kuvele kuthiwe udliwa umona. Nginombuzo engifisa ukwazi ukuthi yini isizathu esenza ukuthi kube nefolo labaculi bakaMaskandi noma kwakuyindlela nje ukuthi kufuneka la khona abantu kube yibona abagqamayo ngoba noma uya kuphi akusakhulunywa ngabanikazi bengoma manje sekukhulunywa ngabaculi bakaMaskandi. Abanye babo abagidi ngisho la yena self nje entweni ethinta yena ngeke umbone egide estage ngoba akakwazi, kodwa ngamase kuthintwa amakufolo oMaskandi uzothola sekunefolo kaMaskandi. Ngeke ngithi mina yini umculi engaqhamuki nensizwa zangakubo ebonakala umnsizwa bakhe kunokuthi kwenziwe leli folo kaMaskandi. Kahle kahle kwabahleli nje bayo sekungathi abangisenalo ithemba ukuthi ngempela bayazi ningoma ukuthi makuthiwa khulunywa ingoma yensizwa kukhulunywa ngani noma nje bayathola lelo thuba nje. Noma ngangithuka kunandaba ngeke ngizibuze ngithi uNtshatha ngimthemba kangaka ngoba ngiyayazi ukuthi insizwa le iyazazi into zomsizwa ezihlanganisa yonke into ukuthi badideka kanjani yena engaphawuli ngalento. Phela ayikho lento yaleli folo kaMaskandi ukuzofuna udumo nje nokuzomosha izinto zabantu ngoba bayazi ukuthi la khona bona uMaskandi abantu bazonaka bona beye ukunaka ngempela abanikazi bomsebenzi laba ababizwa ngamafolo. Yini umculi engezi nensizwa zangakubo angene efolo lenziwa if ngempela uyinsizwa ngakubo? Hayi kahleni madoda.